Mo tiba mu thobo de ke dili pakama lo ko li tsayo ha le mera li so si khusi ye bit be na le G. Robert Clinton kwe leadership and the Bible in lo so bu ke wa ta su ye patabu yo pesibli ke na la tablo ba tablo ma lo ko li so sri do ta ke ku ke na do ke ni li khusi khube do ko wi we do ke pa ma we khusi ye bit be le me li tsayo ha do sa ku do pa su ke pa ne lu pa tu lu pa di do ki ke do tabita puta su su wa di so si sagato kuna te pa ne mata di le pitiko matko ta u ta di le petinyana pe thoba do peti u mu thoba ke tini masa do su pa le krista mi khod ke pa yo ye amen li tayo ha se ko ne bera li te bele so yo ha tapwa kwe we ne no we ne kwe we da su so ka yu do ati ko te pa Christian Friends of John so yo ha tapwa ati ko creep po te pa o ine lo le so sagato peni ke ka se to di da tao putano ne utu lo ta do talo tanono ni mera kopyane patu ko bote pa uta lo ada ta te ke do tao putu lo ta di ba ko ta do pa kripo khona te pa le sel ke to ne no Christian evangelist no awation ne wate pa ne ba le we wo do kopyane ne ba le we wo do sitelo ke sa yo akli ke tha do patano no ne e tulo o no patano no ne te e tulo o ba yeta ne khuda da so ya tapwa ne te da le ta u pho ka sai su khri no kho ne te me te le ta u pho te phu ba me se ko le ta lo ato wa le su ke na ke ta te pa do pa le ale so ta khu so te pa ta ba thwe lo ko ta khuda ne do ko do ta tulo mu lo ko ta he ba do master software lo ko ta awo ne no we yo ne a ko bya so ya tapwa kwe ta we ne lo a sabote pele lu yo ne we me da ta so wa so ka yu lo we ne me ta ma gu ma kle no we ta u ta lo sabo ye pele kho ne me da ta ma gi gu lo ko sa ne no visiting Christian workers ne awate phane bale we wo sit te lo ta de ko pe pale ate do tu lo o ho ta ne ne de away ne ta ba gi gu lo ta o we da no so bo kwi politician ne away me ra ba ka do so do 3p no Diotrephes no away negative model away ne o le tao pu nya pu kwa tao pu de a ko bya pa kripo le we wo si te do tu lo we la o ta ne ne da kwi peritasian Diotrephes away a negative model do so to sit up and sit ne we the meda so di Dimitri no so Demetrius on it we positive model we get do te le agree the atulo o copione ne pale ale we water mata sitelo tati de pa in lo ke away on it tagi mu pone your response so receiving Christian workers no when in ta tulo pakri pole ale we wo no pa maksata ale we wo sitelo tati de pa ne medile no ko pyo ne ko ba tu lo le ta lu kana kripo ta me ta to pu lo no awe ne ko ba tu lo le ta ba thwe lo ko ta bu ti ti ta ga do ta ga le yo ta phi ta ma pu lo ta to ne awe pa pha tho da le na ke tho lu tho ni le no ko ne ko tu lo pa ne tu lo pa che ka ne we te da le our community le external accountability no lo ba da le pa ka master software
Pale ale we water sita telo tata pare no. The water bone mera kripo ata meta to le ke elu quilo tatagado tagalo. So Lucatacane teda le so de madrine no. Away and so dio dripione ne atamale pati tulu or the tea wedane no. With the Lisicane away meda. So de madri so de medri tapita ma le a copione ne a keto tabita puta suwa in a law. Leadership lessons le pawon in a way that leadership lesson tercane morals no. Tale morals read whether the keto do qualu do le wakapu tre key the way ne. Lisosi nyapu more bate uje kane no the peone more ueda chika the miera harvest leader the got shepherd leader no chika the away batwelo ta do akopione ta full-time Christian workers no away jene batwelo ta do akopene kemiki more dile te kale the agree no ke agree awone lo tamalo chikarakane full-time sedentary workers no when ne pamagsa yo tamale selakato le owati le wiwo no sedentary motors le kato he ba le kato da diketo ta upu jene no full-time Christian leaders exist at the ends of the first century no when away nikiate learn ne away sene wale alewe wo site telo tate pani utowe temi tele pale ole ta upu puba no away sene ne ledo hisuto no ma uto tamulo magu makluto tate sene no away yone ne full-time sedentary workers sene no away here kind of power no the power can be used for good no away or abuse no within tasuta kamoni na tisu kale naka magita awo the peone teda le so dio dri peone ni away udo tasuta kamole ta upo poko the way usikodo tasuta kamole ki twe kwa twe the way usikodo tasuta kamole akopya pale how we wo jene no full-time workers jene le hene tatulo era mati olo akuta ni ada power ni tasuta kamo naga tuole tagi wa mirme kuta re naga tuole akopjane tale atekebli kepo wa patao pu jene akuta ni patao pu jene arke ni pale le kuisha table no pale pakra tulo o patakra tulo o the away me hele kuisha me hele ko endorsement no atabatu bata se kuta ni da pama thwe papu thwe me da le takru kre le atame le kuisha away se de da arke ni patama ba thwe lu ko sa ba ini lo da tamalu wikarkane non-plurality of leadership no akapione ni daleta ke ku ke na ni ke temele takama atho wo tho ta ba akopio ka ba le da le tatu table temi ho no le ta ni le tamalo temi ho ne one leader dominates no not evidence of this church no non-plurality of leadership and ideal plurality of leadership is not evidence in the church, no? Akobione ne kuna tagalo, no? Leta upu nyapu, no? Away sene, la leta upu nya di tahi tu di da akobione ta upu nyapu ne da apu do tahi gami gamura paketo tu kuna ne, no? Basake ne da temele pakama lo para, maybe kone pakama do to ta wo ine no. The tamalo ye meet me pride no. Pride on ne away on ne tapa to zane no.
Pale atatulo na patame pole hawi wole sele kato jene no workers no we jene we se kone da batiti da kuro tapato tota no akuta ne da pride ni tapato tota no ya we keto ke tatimiti ta no keto ke ta kota ke we kuza ba plo za ine no kuza ne di so dio dripe le edo keko kenata tatulo ba pwa ba kuza ne keto ke pale awe we water ti pa water kota ke lo the kugara kane mera challenge na challenge mit me kuza threat ne no akon ne ka tata mit me kuza ne ka mapli maputa no there is always an imply evaluation no kuza ne na ti tamapli maputa dewi no often leaders are threatened by other leaders such as visits of these external Christian workers no akobione pakri pole aha we water jene ane de kakelo ke challenge no kakelo ke threat le no no akobia tamapli akobia ke palila suta po ke po do tamelo pini pakamata ko manimita challenge ona ko tao pole o clarify ko ne ke pakama no awe ne challenge data do midime ko da ke ro ke ta plita phu ta ba yo ba bo ta le bul se chen ko o ni ko da ne mi ka tu lo di de me na tu lo mi de bo di de awe ke ro ke ta ma prima phu ta le no wo ine la do tamalo kumidime ne cross polarization no cross polarization ne le su tata kuso upload arke ne mile oda pakali le taba thwedo na ti de pha na ba kwa sme do na ba ralo tata kuso ti de pha ko cross polarization has the encounter balance towards exclusive tendency of local independent congregations organizations no akudani ne awation ne ti de kwa kapa kwita ti de pha I tege no awation cross polarization ne arke da awation ne mi le tagita wodi pa ke he mi myo lo the cross polarization and is a healthy encounter balance na tao po ta mi ta ko de nakamata sunya ago ne no tamalo ko karaka ne model of humility relational akobione nakama keto do to le ta solo tu solo ta rilo ba twelo the ko ta apu ne lo akopia ta kuso ta pita marida le sopoluteri de patanono le table lo patanono le keto ke ta kota kego de dile ge sopolutera yeta kulo pamisi te lo que sai su kriegini kudani pakale le ta solo ta do ta ba twelo ko ta le ta tota lu pu le krita to ta mi ta to pu do si te mi le ta pa ka pele ta no ta nyu kwi lo ta do ta ma ko ma khe ma ti ta lo pu ko pa ta te o ine lo mo sa su ke pwe ko di ko no ade ke pa ke yo ta su e pata boyo possibile che nella li soci tembi ini pa te no toke pale perché pitako matako tale bomi tata kiso ogoda pesita nyokui lo tko psa do pesita ke do tapita puta bayu babota ko ta wo de ta opole atulo teli eta tewe do kasi ke do tagita bado ta le tata kiso sunya kaleta do adile meta lo mu lo pa lo pri lo pra kwa kapa kui lo tko ta ti da pakamale ta eta kui ta sutana do wi bla tra bla ti pa siko pakasi no pa pe pa do adile me ta le akeni do ma lo pa pa ti kasi ni ma se do su pa le krisa mi ko ti ke pa yo ge amen.